hari ingingo yo mu byiyumviro bye avuga ko abanyarwanda rero batwara shampiyona kuko abanyamahanga hari limitation kubijyanye no kubakinisha mu kibuga, akavuga ko aramutse ufite abanyarwanda beza byagufasha kuba watwara igikombe cya shampiyona. Na Nizeyimana Mubaraka muri ya migurire ya Rayon Sport yo kugura abakinnyi abantu benshi batabonamo za potential zako kanya zo kuza bagahita batanga umusaruro, babona ko ari abakinnyi wenda bazatanga umusaruro mu gihe kiri imbere, ariko muri gahunda ya Rayon Sport nshyashya yo kugura abakinnyi bakiri batoya kandi b'abanyarwanda bazakina igihe kirekire mu gutegura ekipe iri imbere, babongeyemo na Nizeyimana Mubaraka. Axel aza kumubaza mu kanya kuko ikipe ya Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga zabo bakimara gutangaza ko baguze Mubaraka, abareo hafi ya bose babonaga ko bacitse intege. Urebye commentaire zose bavugaga ati umukinnyi avuye he, nta cyizere bitanga. Ariko mbere ko ngira ikintu nkubazaho, reka twumve umutoza Haringingo Francis ku munsi w'ejo yagiranye ikiganiro na team ya media, team ya communication y'ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane n'ubundi bamubaza ku bantu badafite icyizere kuri aba bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport iri kugura, asubiza muri aya magambo. Izoba muri saison muri zimwe zabaye nziza kuri Rayon Sport kuko ni saison twatangiye kwitegurira, novuga n'indi taratangura, twatangiye kugira plan, mwarabonye ko twaronse directeur technique yaje kuturenforce, yaje kutwongera ubumenyi, yaje kutwongera imbaraga. Twatangiye kuvugana kera atarashika dushaka kubaka no kuvuga ADN ekipe ingene izohora ikina, ekipe nkuru, ariko no mu bana duhereye mu bana tukigisha filozofi ya Rayon Sport. Dutangura rero kwitegura kare, deke shampiyona yarangiye twaciye dutangura kwinjira gukomeza akazi. Twaratanguye, twaragize scouting y'abakinnyi ubwa mbere, ku ntumbero twari twihaye yari ukurokita abanyarwanda beza bashobora gufitinga muri filozofi tugiye kugira, kandi mwarabibonye ko twashoboye kuronka abanyarwanda beza muri shampiyona. Twari ko tugwanira n'ama ekipe akomeye nabo nyene yabashaka, kuko niyo yari objectif ya mbere, nicyo cya mbere twari twihaye, no kuvuga kurokita abanyarwanda beza muri shampiyona y'u Rwanda, hama tugashobora kujya ku ntambwe ya kabiri, tujya kuri kurokita abanyamahanga, kuko isoko y'abanyarwanda ni ntoya cyane. Nicyo gituma mwabonye twashoboye kugira n'ingoga dutwara abakinnyi twari dukenewe cyane, bari primordial n'izindi ekipe zarondera, kuko isoko y'abanyamahanga ni niniya. Rero ni saison nuvuga turiko turitegura, aho tugeze turacyari mu kwezi kwa gatandatu, ariko nibaza yuko tumaze gukora ibintu byinshi usumba uko vyahora, kuko twaramaze kuba dufise ide ya ekipe, tukaba dufise n'ingene tuzokina. Ni ikintu gikomeye, ariko kandi turacyabandanya. Urumva sekafiraza mu kwezi kwa karindwi, shampiyona izoza mu kwezi kw'icyenda. Urumva gushika ubu turacyafise n'umwanya, turacyari ko turascoutinga, hari abakinnyi turiko turarondera b'abanyarwanda dushobora tuzoranforsa, turiko turavugana nabo. Hariho n'abanyamahanga rero bazoza kuduha iyo support tuzoba dushaka, kuko ikintu gikomeye cyane nashaka kuvuga, abanyarwanda nabo nyine bashobora gukina, nuko abantu batabagirira icyizere. Umutoza Haringingo Francis, n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Axel naye nirinze kugira ikintu mbikubazaho, nyirubwite atarabitangaza, harimo na byinshi yatangaje. Avuze ko mu ntego afite uyu mwaka ari uko agomba guha ikipe ya Rayon Sport igikombe, amaze iminsi abivuga, ndetse no gusubiza ikipe ya Rayon Sport mu matsinda ya Confederation Cup. Ari no mpamvu abareyo babonye transfer ziri gukorwa, bibaza nimba koko zizabasubiza mu matsinda. Mbere yuko nkubaza icyo kibazo, ariko banza uhe imibare
abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kuri Mubaraka batamuzi. ngira ngo uyu musore Nizeyimana Mubaraka nkuko twabigarutseho, ni umusore wamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 azamugeza muri 2028. Amakuru rero akaba atubwira ko ari umusore ikipe ya Rayon Sport yatanzeho miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda, umusore w'imyaka 23. Hanyuma rero Nizeyimana Mubaraka mu mikino igera muri 34 yakiniye ikipe ya Marine mwaka ushizeho imikino. Muri iyo mikino 34 imikino 6 yayikinnye abanzamo muri 11, hanyuma kandi imikino 23 yayikinnye avuye kuri bench cyangwa se asimbuye. Hanyuma rero imikino 5 ntabwo yagaragaye mu bakinnyi bari kuri feuille de match cyangwa se muri 18. Hanyuma rero muri iyo mikino yose Nizeyimana Mubaraka atsindamo ibitego 6. urumva ko mu by'ukuri imibare atari mibi cyane. Kubanzamo imikino 6 wabanje muri 11, 5 ntugaragare, hanyuma muri 23 ukabasha kubatsindamo ibitego bigera muri 6. Ngira ngo ni ikintu kitari kibi cyane nk'umukinnyi ufite n'ubundi stati yo gusimbura muri ekipe ya Marine. Ubwo rero nicyo mbabwiye kuri Mubaraka. Ubwo ruvuga ngo kandi aje yiyongera ku bakinnyi bamaze gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Wenda tubaciyemo twihuta, abantu barabyibuka ko Ndayishimiye Didier musore ushobora gukinishwa hagati mu kibuga cyangwa se ushobora no gukina inyuma ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri, ashobora gukinishwa imbere ku ruhande. Yamaze kuhagera avuye muri ekipe ya AS Kigali. Abantu barabyibuka neza cyane kandi muri gahunda yo gukomeza n'ubundi kubaka inyuma bakaba baramaze kuzana umusore witwa Matumona, umusore wavuye muri ekipe y'Amagaju. Yaraje kandi umuvandimwe witwa Nisingizwe Christian, akaba ari umusore w'umuhanga w'imyaka 25 akina hagati mu kibuga. Hanyuma kandi undi wamaze kugera muri iyi ekipe ya Rayon Sport, abantu barabyibuka neza cyane ko bamaze kuzana umunya-Chad myugariro ukomeye cyane witwa Charles Chuplau, akaba ari umwe mu badefenseri b'abahanga. Hanyuma kandi yaraje umuvandimwe witwa umuvandimwe waje aturutse muri ekipe ya Magaju, nawe ukina nka myugariro Emmanuel, akaba yaramaze kuhagera. Hanyuma kandi bagenda bongera n'amasezerano. Ganijoro mwaramwongereye Ishimwe Elia, baramwongera Nshimiyimana Emmanuel bakunze kwita Kabang. Abo bose bamaze kongera amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Urumva rero ko ikijyanye no kugura abanyarwanda, ikipe ya Rayon twavuga ko iri mu ngamba kuko kwizigira ngira ngo Rigoga ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kugura abanyarwanda nkuko hari ingingo yabivugaga, hari icyo mbibonamo. Ntabwo ari byo birimo biratangazwa, nge ndabibona mu bundi buryo byaho barimo barerekeza. Ikipe ya Rayon Sport ubu tuvugana na gahunda yo kuzana Eritatu na Zuberi wo muri Mukura, nabyo ni deal yenda kurangira. Navuga ko iri eminent cyangwa se yindi ubona ari deal ishobora kuba yarangira. Rayon Sport ntekereza ko barimo bagura projet a long terme. Barimo baragura batagurira uyu mwaka, batagurira umwaka utaha. Ntekereza ko bashaka gusubira kuri gahunda nk'iyo bigeze gukora igihe baguraga ba Jabel, ba Manzi Thierry, bakazana ba Rutanga Eric, bakazana ba Mutsinzi Ange Jimmy. Ntekereza ko ari byo bintu barimo barashaka gusubiraho byo kuvuga ngo dushaka abakinnyi beza b'abanyarwanda bakiri bato dushobora kuba twakubakiraho projet z'igihe kirekire. Ikindi kigaragara nuko mu mipangire yabo kuzana directeur technique akaza asanga hari ingingo Francis Christian ufite profile yo kuba umutoza utoza ariko akagira n'uburyo azamura urwego rw'abakinnyi, kubera ko hari ingingo buri gihe akubwira ko ahatoje hose agomba kugira umukinnyi amurika akabinyenyeri. Ngira ngo ni case ya Babukuru Christophe muri za Mukura, ba Bedi muri za Kiyovu Sport, n'abandi bakinnyi aho yagiye anyura hose ubona ko agerageza kugira umukinnyi amurika, ari umutoza uzi gukora muri situation zidahambaye cyane ariko akaba hari umusaruro yatanga. Rero icyo ntekereza ku bwanjye ni personal opinion, ni igitekerezo cyanjye bwite. Simbona ari Rayon Sport irimo iragurira amatsinda y'ejo bundi bagiye gukinira.
byabaho bakaba bayindiriramo, byabaho bakaba bakwitwara neza muri confederation, ariko si cyo mbona kibanze mu migurire yabo y'uyu mwaka. Ntegereje kuzareba abakinnyi b'abanyamahanga bongeramo, nkareba urwego rwabo niba koko ari urwego rwa rundi ruri competitive watuma bakina amatsinda, ariko mu rwego rwo kugura abakinnyi b'abanyarwanda bakiri bato baturutse mu makipe, tureba amakipe barimo baraguramo. AS Kigali yarwanaga no kumanuka, baragura muri Gorilla yo muri mid table, baragura muri Mukura ya 7, baragura muri Marine yo muri mid table, Fabio na Mubaraka. So ntabwo barimo baragura ngo barimo baragura tala zamaze gucurwa zikarangira, ahubwo ni tala zikirimo zirategurwa ejo n'ejo bundi b'abakinnyi beza, gusa barimo barareba neza, barareba abakinnyi bafite tala, ariko ntabwo Rayon Sport ndimo ndayibona ko irimo iragurira amatsinda y'uyu mwaka ku buryo abareba bavuga ngo barimo baragurira uyu mwaka. Ntegereje kureba abakinnyi b'abanyamahanga bazazana wenda kuba nahindura igitekerezo. Icyo ndimo ndabona Rayon Sport irimo iragura igamije kubaka ekipe y'imyaka 2 imyaka 3, ekipe nziza yatanga umusaruro n'abakinnyi ishobora kuba yazagira beza, bakaba bagurwa amafaranga menshi. Uretse ko ka contradiction mbonamo ni gatoya, amasezerano bari barasinyisha abakinnyi nayo igihe gitoya. Njye natekerezaga byibuza ko bagakwiye kubaha amasezerano y'inzi imyaka 2, ariko urabona buri gihe n'abakinnyi barimo baragurwa bazasoza amasezerano 2028 just for 2 years. Sinzi ko bazabasha kubabyazamo amafaranga, ariko mu myaka 2 3 ndabona ari barimo baragura kugira ngo bake ekipe y'ahazaza. Ntago ndimo ndabona kuri mu gushaka ibisubizo bya nonaha za quick fix. Bimwe nyine abareba baba bashaka ikipe ishamburiya itsinda ijya mu matsinda ikazana ibyishimo. Ndabona Rayon Sport ngiye irimo iragurira ejo hazaza hayo, ariko haba ari heza kubera ko abakinnyi barimo baragura atari bato. Isaha ya 3 ba nyir'ubwite bari hano, turaza kubabaza nabo baduha igitekerezo cyabo hano mu Kinigi, uko babona ikipe yabo iri kujya ku isoko no kugura abakinnyi, cyane ko nimugoroba nagerageje gushaka amakuru kuva i Rubavu. Mubaraka bari kuvuga ko afite imvune agomba kuvuzwa, atameze neza, niyo makuru ari kuva mu karere ka Rubavu. Ubwo nabyo nibyo ikipe ya Rayon Sport igomba kuza kurebaho. N'abafana ba APR muhumure namwe, transfer zo muri APR n'amakuru ari kuvugwamo turaza kubigarukaho, ariko